građani koji koriste internet i građani koji gledaju televiziju, slušaju radio i čitaju novine da bi se informisali, moraju da znaju da novinarstvo počiva na pravilima, na postulatima i da osnovna vest koja se prenosi u konvencionalnim medijima mora da odgovori na 5 ključnih pitanja. Ona mora biti brza, tačna, proverena iz najmanje 2 izvora. Za razliku od takozvanog građanskog ili civilnog novinarstva, a to da pojasnimo ljudima koji gledaju jeste kada mi hodamo pored kontejnera pa vidimo da je kontejner pun, pa onda izvadimo svoj telefon, Android telefon ili bilo koji pametni telefon i slikamo taj pun kontejner i objavimo to na Facebooku, Twitteru ili na nekoj drugoj društvenoj mreži uz neki komentar. I naravno da ta informacija može biti tačna ukoliko smo zaista vodili računa da ne slažemo i da ne kažemo da je taj kontejner koji smo slikali u nekoj drugoj ulici. Ili ukoliko se jednostavno trudimo da skrenemo pažnju recimo lokalnim vlastima ili javnom preduzeću da taj kontejner treba da bude ispražnjen. Ili ukoliko smo nezadovoljni radom tog nekog javnog preduzeća i ne možemo to drugačije da iskažemo nego ćemo slikati svojim telefonom taj pun kontejner i na taj način na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, kako se to popularno kaže, šerovati taj sadržaj i drugim ljudima staviti do znanja da je to problem. Ono što je razlika, ključna razlika između civilnog, građanskog i konvencionalnog novinarstva jeste to da postoji opasnost da civilno ili građansko novinarstvo može biti netačno, može skrenuti pažnju građana ili onog ko je konzument tog sadržaja na neke druge stvari, može biti i ne sa dobrom namerom uvek, ne samo da se skrene pažnja na problem, ne samo da se ukaže na to da život u lokalnoj zajednici ili na nekom višem nivou može biti bolji, ne samo da se izvesti prvi komšija ili neko ko je konzument sadržaja da u gradu, u varošici, u selu postoji nešto na šta bi trebalo da se obrati pažnja, nego može imati i neku drugu konotaciju. Može biti lažna vest, može biti namerno skretanje pažnje na nešto što nije tačno, da bi se napravila neka gungula, da bi se ljudi zbunili i tako dalje. Sve više je edukovanih ljudi u tom smislu. Konvencionalno novinarstvo, opet s druge strane, mora biti takođe svesno da je građansko novinarstvo nešto što je trenutno u porastu i čini mi se da i televizija i radio i novine sada više brinu i gledaju šta rade građani na svojim društvenim mrežama, na svojim Facebookima i Twitterima i sve više možemo videti u televizijskim, radijskim ili novinskim člancima da se prati šta se piše na društvenim mrežama i da se to na neki način i prenosi. I ja se ne bi čudila da za godinu, 2 dana u našim konvencionalnim kanalima informisanja mi na televiziji vidimo najnovije vesti sa Twittera ili najnovije vesti sa Facebooka i tako dalje, ali u TV formatu. Twitter je, od kad je počeo da se koristi u Srbiji, tome ima nekih 10 godina, preko noći postao jedan od ključnih kanala informisanja u Srbiji, zato što su informacije na Twitteru nešto slično novinarskoj vesti, odnosno dozvoljeno je 120 sada i 240 karaktera da bi se saopštila neka informacija. Na Twitter, oficijalnim Twitter nalozima institucija, političara, što domaćih, što inostranih, postoji, dakle, čitav niz oficijalnih, ispravnih, odnosno proverenih informacija koje oni objavljuju i mnogi mediji konvencionalni se pozivaju, ukoliko nemaju informaciju direktno od aktera nekog događaja, dakle političara ili predstavnika institucija, pozivaju se na izvor kao što je Twitter, jer se desi barem 100 puta više nego u konvencionalnom novinarstvu da se na Twitteru objavi prvo vest da se nešto desilo i da onda to proveravaju konvencionalni mediji. Tako da u principu mogla bih reći ili zaključiti iz mog iskustva da je u većini slučajeva Twitter kroz oficijalne naloge političara i institucija koji su bitni za funkcionisanje društveno-političkog sistema, da su to uglavnom proverene, tačne informacije i da postoji čitav niz ljudi, čitavi timovi koji se bave
osmišljavanjem i objavljivanjem tih informacija koje jesu proverive i mnogi konvencionalni mediji se pozivaju na Twitter kao izvor. U omasovljenju korišćenja društvenih mreža, pogotovo Twittera i Facebooka kao mogućeg vida informisanja građana, dešava se da ljudi jednostavno pročitaju nešto što ih uznemiri i oni ne mogu da u tom trenutku shvate da li je to istinita ili nije istinita informacija. Zbog toga je bitna medijska pismenost i građana, zbog toga je bitna medijska pismenost i ljudi koji hoće da se bave tim građanskim civilnim novinarstvom, da bi oni mogli da znaju šta je zapravo kredibilan izvor. Ako sad ja, na primjer, pročitam na Facebooku, ne znam, desila se eksplozija u nekom delu grada, na primjer. Neko je to objavio. Nemam fotografiju, ne znamo u kojoj ulici, da li je neko povređen i tako dalje. Mi možemo kao novinari da uzmemo telefon i da počnemo redom da zovemo policiju, vatrogasce, hitnu pomoć i tako dalje i da proveravamo tu glasinu. I ukoliko se zaista desi da je to tačno, onda možemo da kažemo, pa možda bi trebali uzeti u razmatranje i ovaj izvor sa društvenih mreža, zato što se pokazalo da taj izvor nije netačan. Ali to ne mora ništa da znači. Ima jako puno skretničara, ja ih lično u svojoj profesionalnoj karijeri tako zovem, ljudi koji se služe tom oprobanom metodom agitpropa, dakle koji jednostavno iz ne znam kojih namera skreću pažnju čitalaca, korisnika društvenih mreža, konkretno najviše Facebooka, skreću pažnju i daju im pogrešne informacije koje ne postoje, ne mogu da se provere, koje su možda stare 3-4 godine i objavljuju se recimo posle 3-4 godine kao informacija koja se u tom trenutku desila, što je jako loše i građani ne mogu da znaju da li je to tačno. Bojim se da u tom trenutku se stvara jedan problem gde niko ne može da nađe rešenje i da skrene pažnju građanima i korisnicima interneta kako da prepoznaju lažnu vest. U procesu pravljanja televizijske vesti, odnosno snimanja, montaže i emitovanja, jedan takozvani prosečan građanin, neću joj kažem običan, svi smo mi posebni na svoj način, jedan prosečan građanin ne zna kako se to radi. Znači, on nije upućen u način na koji se stvara televizijski ili radijski ili bilo koji drugi program. Ono što građanin ne zna, konzument informacije, jeste da su manipulacije u smislu objavljivanja videomaterijala takođe moguće. Čini mi se da takođe ljudi ne znaju da je uz manipulacije zvukom i slikom, naravno, kad se sve na to doda i lažna vest ili neproverena vest, mi dobijamo jedan šum u komunikaciji i zbunjenog konzumenta, zbunjenog građanina koji ne zna kome da veruje. Imali smo primer, jedan jako zanimljiv, koji je miks lažne vesti, panike među narodom, odnosno panike među roditeljima, ja bih pre rekla, i načina na koji se proveravala informacija. Vest je krenula ovako. Dobili smo informaciju da je bila pucnjava ispred jedne gimnazije u Novom Sadu. Onda možete misliti kako je zvučala ta informacija u momentu kada smo je primili. Pucnjava ispred gimnazije. Znamo koliko se borimo protiv maloletničkog nasilja, protiv bilo čega što negativno utiče na srednjoškolsku populaciju. Međutim, kada smo mi krenuli da zovemo policajce, hitnu pomoć, upravu škole, kad smo bukvalno krenuli od samog starta, mi smo shvatili da je jedan građanin prolazio pored te gimnazije, da je video da komunalni policajci jure prodavca koji je nelegalno prodavao svoje proizvode sticajem okolnosti ispred gimnazije, da su komunalni policajci trčali za njim, da je on u tom trenutku sklanjao svoju neku nadri tezgu,
sklepano na brzaka i da li su potegli, oni nemaju, ja mislim da oni nemaju, imaju oružje, ali da li su oni potegli nešto ili nisu, ja to ne mogu sad da tačno se setim, to je bilo davno. I građanin koji je svedočio tom slučaju je pozvao odmah televiziju i rekao pucnjava ispred gimnazije. Onda možete misliti da smo mi odmah krenuli, ne proveravajući šta se desilo, da smo stavili recimo vest pucnjava ispred gimnazije, pa to bi bilo strašno. Tu je panika u celom gradu bila. U tom trenutku imamo barem duplo više roditelja čija deca ide u tu gimnaziju. Znači, zamislite kako bi to izgledalo.